dear parishioners, devotees, pilgrims, Angeleños, and friends, my dear brothers and sisters in the risen Lord. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay ng muli. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In the recent months and days, all of us became witnesses on how our Lord Jesus Christ faced His passion and death on the cross. Ang kanyang malagim na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Thus, we became part of our Lord's journey to Calvary through the meaningful and solemn Lenten and Holy Week observances and celebrations here at Holy Rosary Parish, Isangban, Marabun. However, our faith as Christians does not end in Christ's death, but through His death on the cross, life flows and springs evermore. King krus ning menabus, pangasubling mie minabus. This means that problems, sicknesses, sufferings, and deaths are not the end for us, but through them we pray that we may gain firm faith, renewed hope, and steadfast love. We pray that we may gain a full and abundant life. John chapter 10, verse 10. Saint Augustine would, time and again, remind us this beautiful truth. We are an Easter people, and Alleluia is our song. Together with my fellow HRP clergy, Father Meg, Father Jess, and Father Mark, and the HRP Pastoral Council led by Sister Hina Roman, let me now express our sincerest gratitude and appreciation for your support during this Quaresma and Malildo 2023. First, the local government unit of Angeles City led by City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Second, Angeles City Traffic Development Office under the leadership of Mr. Francis Pangilinan, Officer in Charge, and under the supervision of Mr. Edgar Pascua, Sector Commander. Third, Angeles City Police Station 1 under the leadership of Police Major Alfred Andal, Station Commander. Fourth, Barangay Santo Rosario Council led by the Honorable Renato Cosme. And fifth, Spectrum Incorporated under the leadership of Mr. Fred Siopenko, President. Sixth, Kabalikat Civicom Angeles Chapter under the leadership of Mr. Christian Carlo Molina, President. Seventh, Lion Fire Brigade and Rescue Volunteers under the leadership of Mr. David Viray, Fire Chief. And eighth, Global Marshals Against Crime and Police Auxiliary Organization under the leadership of Mr. Gestoni Ramirez, President. Ninth, Holy Angel University led by Mr. Leopoldo Jaime Valdez Jr., OIC President. And 10th, all our mandated organizations. 11th, organizations under the Ministry on Liturgy. And 12th, Chapel Pastoral Councils. 13th, Parish Administrative and Ministerial Offices staff. And to all of you who serve, donated their giftedness, volunteered selflessly and generously during this Lenten and Holy Week observances 2023. Dakal at dakal pong salamat kay kayman.
a blessed and meaningful Easter to one and all. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Payapak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calpern Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Remedios Liwanagan family, Edna Soto, Rene and Lourdes Arcilia, Lauren and Mike Ryan, Shana Sidney Ryan, Lorenzo Timbol and family, Mr. and Mrs. Winifred Fairbanks and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adrela Calara, Ryan Margos Calara, Florentina Albis, Adjer David, Senaida David, Patrick Arcura and family, Erwin Bangalan, Rosalinda Inocencio, Bangalan family, Labanda family, Bailoses family, Catolo family. Para King Aldo, anibersaryo ng Karelang Kebaitanda di Leonor David, Segundo David, Fatima Marie David. Para King Kayadwanandat Pamanantabe ng Banala Espiritu, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HR Peace Staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatina and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Anaquino, Eliana and Joaquin, Gloria Munoz Angosta and her family, Paulo and Russell Santiago, Lian Santiago. For the good health and protection of Gabi and Julie Fabella, Kay and Javi Diaz, Cara Pabella and Craig Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Ferdy, Vicky and Cesar Ramirez, Lou Between and family, Erlinda Epino and family, Rona Silva and family. Para King Kapaldanan Pamikatawan ng Pang-Spiritual ng Joyous Pinoy and Children, Olivia Balatbat, Lolita Rodriguez, Anton Villanueva. Para King Malalagwang Kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Roran Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping and Son, Ibang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dison Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapanlak, Rosal, Jomar Pangan. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between and Antonio Sr., Dison, Lourdes Dison, Ricardo Sr., Eusebia Ramirez, Gloria and Rowan Ramirez, Joscoro Sr. and Lucial Ramirez, Joscoro Jr., Josdado, Ner and Edgar Ramirez, Roman and Elena Beray, Aurea Montalvo and Manolo Dison, Andrea Olivia and family, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco,
Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mami Eng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Simeona, Federico, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Soul Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Mary Grace Santa Cruz, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Ines David, Juanita Chuacu, Mark Lian Mendoza, Conrado N. Estrella, Edgardo Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Bernabe Intal, Virginia Intal, Josepina Lagunilla, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Cristina Claro, Alexius Claro, Renato Pineda Sr., Consolacion Pineda, Elpidia Rial, Ener Iturralde, Norman Salunga, Ronald Batan, Pedencio and Natividad Batan, Purificacion and Domiciano Carillo, Antonia Tayag, Armentario Tayag Sr., Concordia Tayag, Rosito, Rupino, Natividad Kayanan, Redentor Espiritu, Maria Garcia, Pastor Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Patricio Sepe Sr., Junior, Flora Sun, Francisco Sun, Oscar Prancia, Perla Prancia, Armando Bilongilot, Joel Abilia Manolo, Rosario Guevara, Crescencia Guevara, Conchita Tuason, Teresita Tan, Rosita Bonus Dino, Asuncion Timbol, Jose and Juanita Roman, Pedro and Ana Tablante, Chopisto and Hilaria Timbol, Bienvenido Santos, Felipe and Primitive Tan, Angelito Tan, Miliamino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Teresita Yalong, Isidrico Yalong, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Dominic Gabriel B. Dingson. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. At syuta na po ngeni king Domingo ning pamanyubling mebye, ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Alleluia,
Makatipon tamo pong ngeni, antimong metong a pamilya, kay legyuning ipa, amponing anak, amponing banal a Espiritu. Amen. Inginu mantabaya ke kayo. At kekan timorin. Maya payabak po kaluguran kong kapatad. Maya payabak mo na. Happy Easter po ke kayungan. Kaniting aldo, ikatamungan, mitutulala ring puso tamo. Uling king Ginong Heso Kristo, amig kasakit at mete king krus. Nune, sinubli ang mebye. At itimo naman ing makapangako para kay katamungan. King ing bietamo, ing tauling dake naniti, kamtanta sana, ing bie alananga. Imbie mayap, imbie ganap, imbie payapa. Bata mong ening, maging karapat-dapat, magmasusi kareting misteryo, si Shantala rin kaya katang kasalanan, at manigaputa mo, king pakalulu nin Diyos. Ikatamongan po magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panagkukupo kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. in Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi at miglalangking sabla, ingaldo iti ay ingaldo ning tula ning Paskwa, iti ay kayabakan anong nuing ginupe, bakit niya king taong magumpisa, nang milalako kapanayan, at biglat no ring karelang panimanman king sinabi rang makapauna ding kasulatan, ing muna kailangan niyang mate, at kay ba't subli ang miet paitas king arapaning maligaya ng iba, ing sinubling mebe ginupang isnawana no sana ring kaisipan mi, at buglat din kaya kaming mata, mami ang akilala king pamamirasong tinape, at tukyan king pangasubli ng mebye, iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginubi. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ragul labage ame palyari king mabilog a bansa ning Israel. May gumpisa ka ring Galilea, kay bat na ng binyag a penaral ng wan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning linanyan ning Diyos king Espiritu Santo at king upaya, ulingin Diyos at tsukeya, mintaya karing sablang lugal darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipnan na ning Diablo. Ngeni, ako ang poding kayabe ko, testigo kami, king sablang depat na, king mabilog a bansa, daring Udyo, at king Jerusalem mismo. Ang king pinakure king krus, dapat king katlungaldo, pepasubyaning mening Diyos, at pepakit ne, king mabilog a balen, nune karing mapila na testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikamiret ang testigong deta, kasulumiya king pamangan at king pamaninum, kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami, king balena at patutuanan karela, king iya ing tilduanan ning Diyos, mukong karing sablang mabye at mete. Migsalitala tungkol kang Jesus, ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapanda king kapamilatana ning lagyuna, kapatawaranda ring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Aldo
kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alangangga. Ding memalen ng Israel, bustan sa bienda, wagas ing lugod na at alangangga. Payana, yang minye tagumpe, king kaya katamong pamakilaban, karing kasalang, eko mate, nunemi eko, bani pasyag lang, depat ning Ginoo. Sikuldang bato, ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese, ing Ginoo yang makarapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Pamamas sa iba, king sulat ng San Pablo, karing tao, Colossus. Kapatad, may pasabliyam na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan, detang bagay at yu karin banwa, nung nuya karin ni Kristo, at makaluklok yaking banda ng unan ng Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagay at yu karin banwa, aliwa ring bayat at atsiketi king yato. Uling mete na kayo, ating biyay angeni at tsukya kayo, makapampanya king Diyos kang Kristo. Dapat king oras ang mapikilala ay Kristo at ya imbe yung tune. Ikayo man, ipakilala kayong makayabe na at akarake na king ligaya na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, King Sikwetsa, para King Domingo ning Pasko. O bininyagan, kaya ko yung purian, ing biktima, ning kaya kayong kaligtasan. Ing Cordero inatbus no ring tupa, at Kristong bukod alang pamikasala, sinot no ring palpikasala kang igpana. Ing biye amponing kamatayan milaban, at ing pamilaban e karaniwan akapupusan. I Kristo, ing prinsipi ning biye, meteyaman, me biyayang pasibayo, ban mag-ari kapilanman. Kaya kami sabihin mo, Maria, nano ing iikit mong dalan. Ing mabiyat tunay pinlub den kutkutan, i Kristo kay bat nang mibangon, ikit kemit nung kaligayan, ding angeles tilo ka rin patutu, telang pamburol, alang laman karelang tuturo. Mibangon ne,
Kristong kakong kapanayan, karin Galilea, karin pakitabnuan. I Kristo tuneping balutana, ibat king kamatayan mi bangon niya, o magtugumpe ari, pakalulu ipakit kaya kami, baning bayong biye akamtan mi, amen, aleluya. Kristo migsakripisyo ne para king katang kaligtasan, magmasusi tang mong tula king Ginoo. Inginuman tabe ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya ke kao Ginoo. Kingaba kamaranon na ning mumunang aldo, ning paruminggo, maralumdum pa, mintaya king kutkutan, i Maria Magdalena. Ikit na, king makalakoya ing batong, takap ning kutkutan. Nya milaiya at mintakang Simon Pedro, at king aliwang alagad, apakamala ng Jesus, nga nakarela, kinware king kutkutan ning Ginoo, at emibalo nung nure binili. Inya linwalyay Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan, milayila. Dapot itang aliwang alagad, milayiyang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan, ikit na ing telang pamburol, makabili ka rin. Dapot linob. Kanita, dinatangyang katukinay Simon Pedro, at taglus-taglus yang linob king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol, ating panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nune makakaliwa yang makatuklip king metong alugal. Linobya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang, atikit na at meniwalaya. Era pa intindihan kanita, ing sasabianing kasulatan, king kailangan niyang subling mie, Jesus. Hing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ke kao Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayungan. Pakigreet na naman po rin kasiping tamong good morning and happy Easter. Karempong tao pisamban, at kaya kayo mo naman pong atsyu all throughout the Holy Week.
Metong mo po inga sabi tamo ngeningaldo. Mi labas at mi sadsadla ring kapag masusyan tamo. Dapat king lub ko po, balo ko king etala mo kabud linabas deti. But we really join the Lord in His journey of passion, of death, and of resurrection. Nyapin ngening aldo, masayata mong midadalit pasibayo, Hallelujah! Huling mabiyayang Ginoo, karing puso at biyeta mo. Ene mete, nune mabiyaya. Nga palakpakan tayo po yung apong Ginoo. Again, Happy Easter to one and all. In the recent days, as we listen to the Gospels and understand the celebrations, we became witnesses on how the Lord faced His passion. Megita mo pong talapatuto no makanano yung Ginoo, minarapyaking kayang kasakitan at kamatayan. Dekapde at penasakit, likwande ring kalugurana, inatulan ding patas, petere king metong apeka masakit at peka makarineng paralan, yapin po yung krus. And His passion did not even end there. Anya po kanong libing de, Ginoo, mabilisan mo. In fact, the tomb that was used for Him was not really His. Pepandamnemo kaya, pepandamnemo Jose, ataw Arimatea. Jesus experienced suffering and worse, death firsthand. At emo po kabud kamatayan, pero itang masakit at peka masakit aparalan. I think what gave the Lord the most pain is in His heart, more than physical pain He endured, is the pain of betrayal and abandonment by His so-called friends. Ding mismong kalugurana, po ang kakaluguran, ila mismo ring minatad kaya king kamatayan. Detang taong pakayapa na, detang taong burinang iligtas, ila retang menatad kaya king kamatayan. Ngeni po dimdam taya ing ebanghelyo. Anyang umene sanang mamisita ing metong karing mitagan amatapang at alatuki ning malugod a Ginoo, i Maria Magdalena, anyang umene sanang linisan ing bangke ning Ginoo, denan pabanglo at meyang puge, dapot anyang miras siya king kutkutan, ikit ning batong tatakap king kutkutan, makalisyaya. Anya inaus nala di Pedro, at ikit da itang telang makabalot king katawan ning Ginoo, makatuklipya. Ikit da ring talatukina, king alayang laman ning kutkutan. Alayay Jesus, the tomb is bare and empty. Alaya, they saw it and it was empty. Ikit da, alaya. Aga nakakuputuloy, ewari patse anak ka, ning minsan pilosopo kang makibat, karingaliwa. Patse sinabi da pong ikit ke, alaya. Nano pong sabihan tamo, makanano mengikit, alane man talaga. Maragul kata dadalan. Tuto, ala naman, pero tintamong akakit. Tuto, alayang laman, pero
atin kapalang dasnan. Kaluguran kong kapatading kapag masusyanta mo, ngening pangasubling ngening Ginoo, maragul na pong pawaga, king ing sablang me wala, muli king ala. I repeat, ing sablang me wala, muli king ala. Ing buri ng sabyan, alang nanumang sayang. Ing sablang me wala, muli king ala. All that is lost shall never go in vain. Me wala ya tutu, pero atin kang akit, atin kang dasnan. Nyapin po siguro, karing misa, daring miyango biye, nga na po ning panalangin at prefasyo. King liturhiya ning misa, life is not ended, only changed. Ene man me pupuso me wala ing biye, mi bayo yamo. It is transformed, it is renewed, me wala at mawala kapilan manimbiye, uling eyay timuli king ala. Nyapin po siguro, iting panagkatke katamo, kaniting kapag masusyan. Ing sinubling mebye Ginoo, pamasala na kaya katamo, na ingke ganaganang kapapagal tamo, ingke ganaganang sakripisyo tamo king biye, ingke ganaganang paglaban tamo, at pamaggusal, po itimuli king ala. Amen. One spiritual writer says, our Lord's resurrection assures us that all things can be new again. All loss can be regained. Death can be conquered. Then and there, we begin holding on to hope that nothing shall end in vain, that all shall be well in the end. Muli kingala ing sabla. Nyapin po yung balang pamagsakripisyo mo king pamilya mo, yan muli kingala. Ing balang puyat, pamaggusal mo king pamagaral, o kaya ba natupad mo ding kekang pangarap king biye, yan muli kingala. Ing pamanyadsad mo karing kaluguran at kaluguran mong masakit at magkakasakit, yan muli kingala. Ding sablang luwa at tangis mo kimbye, yan muli kingala. Ing balang pamamusan mong mabayat a krus, ang ganging pamanarap king kamatayan, po muli kingala. Why? Hulingin Diyos ngeni sinubliyang mebye. Christ is risen. Buri ng sabiyan, panepo atin pag-asa, king katatawlian, nainge gana-gana, mirasyaketang masalese. Ing kasakitan, amponing kamatayan, ing tauling atol, uling detang sablang makatangad, king sinubling mebye Ginoo, ing tauling atol at pangako, para kay katamo, yapin mo bukod, ing biye alananga. Life forevermore, biye mayap, ganap, at payapa. Amen. As the spiritual writer concludes, perhaps then being called Easter people is all about trying and choosing to rise up from our personal tombs we often find ourselves in, no matter how difficult and tiring this is. After all, to sing our Easter song is to begin life anew, to live life again, and all over again. Ikatamo pong manwala,
king sinubling mebye Gino, pu mapupupos king kamatayan. Nune aldoldo ning kekatang pamibiyebye, tatalakad tamong pasibayo, ban misundu kimbye, no pamaniti kasakit, uling maniwala tamo, king kasalpantayanan, king kapanayan, at king lugod, epu mapupos king kamatayan. Neneti muli at muli king bielananga. Ingbe kalupaning Gino. Magrasya at makabaldugang pamanyubling me ning Gino ke kayungan. Alleluia. Alleluia. Amen. Ing pamibayo, karing pangako, king binyag. Pakamalan kong kakaluguran, kaniting kafiestan, ning Paskwa, pagmasusyan tamo'ing kamatayan at mamanyubling mebye Heso Kristo. King kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo. King pamanyubli ng mebye, tinas nakatamo king metong abayong bie. King binyag, metetangan, kambena, king kasalanan, at mibangon king kayang bayong bie. Bayo tala pungeni, ring pangakong gewa tamo, anyang menga binyag tamo, sakwil tamo yung sablang makasira, king kasunduan ning lugod, pilatanin Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibayong, sumuyong mipnong katapatan kin Diyos, king kekatamong kapamisanan ning kayang banal a kapulungan in Santa Iglesia Katolika. Sa sakwiliye isatanas, Opo, sa sakwil ke. at dingkayang sablang dapat, Opo, sa sakwil kula. at dingkayang sablang pamanimuyot, Opo, sa sakwil kula. kaluguran kong bininyagan, ngeni, sasalpantaya kayo kin Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwa amponyato, Opo, sasalpan tayo ko. sasalpantaya kayo naman kang Jesucristo, imbugtong ng anak at ginutamo, mi bait kang Nuana Virgen Maria, mi pako king krus mete, mi kutkut, sinubling mebye, ngeni makalukulok dane ng wanan, nin Diyos iba. Opo, sasalpan tayo ko. Sasalpantaya kayo naman, king banal a Espiritu, king banal a kapulungang Katolika, Apostolika Romana, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram mie, ring katawan, at king bie, alananga, Opo, sasalpan tayo ko. in Diyos, ing lubos mayupayang ipan ing ginutang Jesucristo, pikaluba na katang metong abayong pangabait, kapamilataning danum at ning banal Espiritu, at pepatawara na ring sabla tamong kasalanan, papanatilian na katasan ng tapat, king ginutamang Jesucristo, manggaman king alananga. Amen.
Kaniting aldo ning pamanyubli ng mebye ning ginutamo, pagmasusyan tamo ing keya, ating kakatamong bayo at sinubling mebye-bye. Manalangin tamo king ginunimbye, at nga tamong ening sumabi, Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye Gino, katman meng maglapo ing kekang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kekang resurreksyon, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye Gino, para ka rin sa blang bayong mebinyag, baning bayong biye, tinggap da king aldoning pamanyubling mebye, manatilis sanang susulong karela at ayagyag doring aliwa kaniting bayong biye, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye Gino, para ka rin pinang malagad mong simba at para ka retang miyakabatig na king dalan, papunta king pisamban, iting kapiyasta ning pamanyabling mebye, maging imbitasyon niya sana karelang ibayura, ing kasalpantayanan da at biye keka. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye Gino, para ka rin sa blang taong mayayalipusta, din daralan kasakitan, paulin ning kayalan hostisya, ning sakit, bandamdaman mo'ing panigapura rang itimawa, at ibang mo na lang iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye Gino, para ka rin sa blaming tapat na mayang na biye, ban makapakirakin o sana kimbye, at ligayang pengako mo, ka rin sa blang maniwala keka, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. Ngayon doon tamo yung salitang kapag nasal. Ipanalangin mi keka o Gino. Gino, ibayo mo kami, king kekang bye. O sinubling mebye ginuke kaimbye at ing lugod, migit masikan ke sa aking kamatayan, busnan mong imbye mo, karing kaladwami, paglalanak ing sala, kapatawaran ng pontula, ngini, manggaman kingalananga. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatat, baning kay katamon daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kambening tulaning pamanyubling mebye, daraon mi akya kayong sakrifisyo, akapamilatan na mi bait yang pasibayo, at mi pasiknangan king kekang banal kapulungan, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginumantabe ake kayo, At kaya ka, Timor, hiyat nayo ring pusoyo, makayat na no, king ginuy. pasalamatan tayong Ginoo, a Dios tamo. Iti karapat dapat at patuloy. Tunepin karapat dapat ampon matuli din pasalamatan da kamparati, numan karino'y pa Dios kingalananga, lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristong Ginumi, pupurian da kaking lubos maragul at tula, kanitingal doning Paskwa. Inyang i Kristo meging sakrifisyo Pascual mia. Yung tunay kordero, amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan, sinintang naing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binali king kaya kaming bie. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabelan tuknang, king pamamya kapurian kaya ka, at ngami nga kakanta. Banalming ipa, karapat-dapat, nakamburian ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong Ginumi, at king kayupayan ning banal espiritu, dinenen mong biet kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaos, king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, hangga king kayalbug na, ing dalise daon miyampangya, andi mong kapanyamban king lagyo mo. Oy papagamma mo mi, pabanalan mo ring espiritu mo, reting ayin, adaralamit daraon keka, ban maging katawan ampondaya, ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, aminutos keka mi, ban pagmasosyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepa salamata nakat pinuri, pirasone, binye ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayin na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, indaya ning bayot alananggang dipan, amibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran laring kasalanan, daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipagaganakan ming kamatayan ing kekang anak, aming abos ke kami, ing keyang maligayang pamanyubling mebi at pamaitas na banwa, bang panayan ming panyatang ng pasibayo, nya daraon mi akeka bilang kapasalamatan, iti mabi at banala sakripisyo. Balikdan me ngayain ing kekang banala kapulungan, at lawan me ing midaon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkala mo'y kingi kaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong alananggang daon keka, at papaliyarya na kaming merakayanan, kimpimamanan din kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen, indunin Diyos, kambe ng San Jose, kayang sposo, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martires. At ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasopan alang patanat king arapan mo. Hoy pa, itisa ng ay ning pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para kimabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingkekang banal kapulungan, akasalukuyan maglakbe kay tiking yato, kambening kekang talasuyo, Ipapa Francisco, ingkekaming obispo Florentino, at ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ding relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mipnong pakalulu, impanalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawat. Ganakan mo la naman ding kapatid ming mayang unabye, at ding sablang keka me matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya, mga lanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, king sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngini, ikatamong anak, kapatid, metong nga pamilya sasal pantaya king sinubling mebye ginu.
maos tamo king ipatamo at syubanwa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kaso paning kekam pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kekaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, dunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kekang banala kapulungan, at pamayapan men pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibye, magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabay sa kapilan man kaya kayo, At keka ang timurin. ngayon po malugod tang pagkalup, kimbalang metong ing kapayapan. Kasalanan
Nyo'ing kordero nin Diyos, nyo'ing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad laret ang mayayaos kaniting apunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap ka, dapat agkasmiyang amano mo at kumayap na. Ing katawa ng Kristo, Amen. Para po king organisadong pamakinabang, tukyan tala po din kaya katamong CGC, ituruda po kaya katamo kung no karin tamo po maglinya. Baydahan niya pamurin po in kaya katamong pamakinabang at ala na pong sasabing amen. Dakal pong salamat. Amen.
manalangin tamo. Ipaning lugod, ingatan mengke kang banal a kapulungan, at yatad mo kami king pamanyubling mebye, ay pangako na niting sakramento, itiadman mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po para karete pong makuyad announcements. Ren pong Easter Mass schedules tamo po, kay bat na po niting misa will be 8:30, 10 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Announcement po, in kakatamo pong opisina, both in administrative and ministerial offices will be closed on April 10 and April 11, Monday and Tuesday, to give our office staff and convent staff a little rest after the Holy Week celebrations. Office will resume on April 12, Wednesday. Pero po yung misa, atin pamurin po, masses will be as usual. Deta pong bisang tuki, king inorganize ning kakatama pong Holy Rosary Parish a Easter pilgrimage na parti na po ning formation program ning kakatama pong parokya, Easter pilgrimage to 7 heritage churches in Rizal on April 22, 2023, Saturday. Yung kakatama pong theme, My Cup Overflows, taken from Psalm 23, verse 5. We will visit churches in the province of Rizal, Cainta, Taytay, Binangonan, Morong, Baras, Tanay, at Palilia. Meron lang pong registration fee of 2,000 pesos, including na po dito ang ating aircon transport service or bus, lunch, and then afternoon snacks, pilgrimage t-shirt, and prayer and pilgrim booklet. Kung gusto niyo pong sumama sa ating ino-organize na Easter pilgrimage of the Holy Rosary Parish, you may want to go to the parish office for the registration. Meron pa rin pong kumpisalan sa ating pong parokya kahit tapos na ang panahon ng Kwaresma. Every Saturday from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. only. At tuloy-tuloy pa rin po ang fundraising sale natin sa labas. Meron po silang pinagbibili ngayon dahil Easter Sunday. Ngayon lang po ito. Sisig bangus at sabon na babango na pampaputi. This is for the restoration and rehabilitation efforts of Pisamban Maragul. Kapag bumili po kayo, hindi lang po kayo nabusog o pumuti, no? Pero makakatulong pa kayo sa pagpapagawa ng ating mahal na parokya. Muli po, maraming salamat sa inyo and happy, a meaningful, and a blessed Easter season to one and all. Talakad tamo po. Hinginu mantabay ake kayo, At kaya ka, Timuri. idukuyo ring buntukyo at manalangin para kareting masusing bendisyon. Manano na sana ang ilubos mayupayan Diyos, panwana na kayo kaniting solemneng kafiestan, ning pamanyubling mebi at kambilan na kayo laban king sablang kasalanan. Amen. Kapamilataning pamanyubli ng mebi ning kayang anak in Diyos, pigkalub na kaya katamo, ing pamipakayap, tuparano sana rin kaya kang pangako at panuwanan na kayong bielananga. Amen. Pigpaldasan nyo ing pamaylasan ng Kristo, ngayon ipagmasusyan yung mipnong tula, ing pamanyubli ng mebye. Masaya ko sanang datang king bangketing manatili kapilanman. Amen. Ating lubos sa mayupayan Diyos, bendisyon na kayungan, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing misa tamo mi daon ne, humen ako king kapayapaan ng Kristo at mi biebie king lugod na ampon ligaya. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter to everyone.